นี่ก็ง่ายๆเลยพี่บอกว่าพี่คดปัดอย่างนี้นี่แต่สิพังน้ำตาอุนิวเจเจนตัวสหายช่องบุรีปรอกจุกันนั่นberbeda emangนั่นyaบุรีรังเนี่ยแต่อุนิวลงไว้บ้าอุลาชาเจ็ดมันร้อยฉบับพออินเดียนtalent แต่มุดเป็นเล็กเฉพาะตระขนาดเลยตรึกแต่นั่นเนี่ยakuตรึกอุนิแต่กว่ามันเล็กเป็นเป้าya karena juga sih amar beli ba uniru raim nang ne ya pom permusan no berat dan nang tabre upos po jalur raim lang berni sini deh jadi suka kerpat ba ya kersan lang ya baro ba uniu next day long ba ya menit nam ta jungi ba teke un le un yo eta jingjok ban yo kanam nam ta ka asnong Shillong Meghalaya ba deh ni ulah trace to mina min chai udah ka smart balun ruai skolu ruai po college ruai ka chpuri uya ruai begitu de min charu lai kleng mulek tambah kam yo eka yak ni kami kerteng lah tambah mata ulah sajit kerteng tambah ruai min chau ulah lek po to ulah smart ulet de ulet kleng de ruai itu de mata ulah saksa di de tangta I got selected on Indian Talent Fight for season 6. And my shooting will start from 23rd December. So I'm leaving here from here on 20th. They already sent me the tickets and all. So please support me and wish me. Thank you very much. That on 23rd December, it will come on 9XM channel. So they will show like voting system or judge system. They will show on 9XM channel. Timing, they will let me know. Till now, actually, I don't have any idea for timing. But I have some clip on my mobile, like how I got selected for mega audition and everything I have on my mobile. JAYANTA SAHA. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने